v uvodu je H-mol in potem tudi v začetku kitice. Dve, potem G. To noč je ukradel moje, pa A-dur, zlomljeno srce. In potem z mezincem dodamo ton na tretjem polju na drugi struni. In ponovno H-mol. G. Pisuje na mojo kožo A, ranjeno ime. In spet H-mol. Krila bi dobil G, mesec bil je kriv A, delala sva vse D, vse kar se ne. In na koncu tukaj vse kar se ne sme. Tukaj imamo pa v bistvu A skozi cis, to pomeni, da držimo A-dur in zraven dodamo še najnižji ton v tem akordu, basovski ton cis. Ena opcija, da to, kako to primemo, je s kazalcem primemo vse tri tone, ki jih držimo ponavadi z vsemi tremi prsti za A-dur, in s prstancem primemo na četrtem polju na peti struni. A skozi cis. Torej, še enkrat tisti del, kjer začne peti Jan. Krila bi dobil, mesec bil je kriv, delala sva vse, vse kar se ne sme. Ona kriva je, da ne rabim vse, pogleda me, vse v meni vre. In potem je refren. V refrenu igramo ritem dol, gor, gor, dol, gor, gor, dol, dol, gor, ali pa navadnega dol, dol, gor, gor, dol, gor, dol, dol. Akorde imamo H-mol, G, D in A. Hotel, soba 102, vse kar se ne sme. Dva, pot do neba, noro zaljubljena. Ali z drugim ritmom je pa tako 1, 2, 3, 4, soba 102, vse kar se ne sme. Potem je pa še solo, kjer so akordi G, E-mol, H-mol, G, spet G, E-mol, Fis-mol, solo kitara. In potem v refren naprej. Torej igramo s kazalcem in mezincem, s kazalcem držimo noto in igramo. In z mezincem vmes delamo hammer-on in pull-off. Na drugem in na petem polju najprej, na peti struni. In potem se premaknemo s kazalcem na sedmo polje, peto struno, in delamo to s kazalcem na sedmem polju, z mezincem pa na desetem. In nazaj. In še isto. Pa spet na sedmo polje. Pa zdaj pa še en ton više, torej na deveto in 12. In še potem na koncu eno oktavo niže, to pomeni, da gremo Fis in A na šesti struni. Torej drugo polje in peto polje na šesti struni. In potem refren, torej.
In na koncu zaigramo. Dvakrat dol, zadušeno na hamolu. In potem spustimo vse prste razen kazalca in zaigramo prazne strune, torej držimo na drugem polju, od 5. strune dol do prve s kazalcem in potem damo nazaj prste v hamol.